Itua ria jaji wa igoti inene Weldon Korir kurugamia kwa ihinda watho wa jaji munene David Maraga wa kuuria President Uhuru Kenyatta abunje mbunge rihete abunge kihuruko kia ihinda thutha wa ndereti iria iraguciririe mawoni ngurani guku bururi-ini. Igoti riathite jaji munene David Maraga amure majaji matatu aria magathikiriria cira wigie utaro wake kuri President, cira uria urariirio gugathikiririo tariki 7 mweri ukite. O ni thengia wa President wa thathaiti ya mawakiri Nelson Havi kuga ni mehariirie gukahinga cikaro cia mbunge kwambiriria mweri ukite angikorwo President ndekuhingia watho uyu. We have this morning written to the Cabinet Secretary in charge of National Treasury and Planning to seize the remittance of salaries and allowances to members of the National Assembly and senators of the 12th Parliament with effect from the 12th of October 2020. Havi augite iremithia iria iraheanwo itire na muthingi na itiagiriirwo ni kugiririria bururi uhingie watho uria kwagiriire. There can never be the claim of inconvenience when you are required to comply with the Constitution. For that reason, therefore, IEBC should be prepared to hold a by-election at most within 90 days from the 12th of October. Ndereti ino icugiriirie munene wa watho Kihara Kariuki hamwe na Speaker Justin Muturi magena giikaro gia keheri gia kugeria gwetha njira cia guteithura bururi ndugamano-ini ino. Kwa heshima ya Chief Justice na kwa heshima ya ofisi ya Rais, ningetaka hiyo majadiliano iweze kujadiliana vizuri ili waweze kuona wananchi wamemaliza kipindi chao cha kuchaguana. Mimi nasema tuko tayari kurudi. Yes. Mimi kama Munyaka siongopi kwa sababu I can easily do my fourth term. Na usilaumu Maraga, maana si Maraga alijipeleka kotini. Wananchi walienda kotini kuuliza ni kwa nini bunge imekataa kupitisha to that. Kwa hivyo ni jukumu la Maraga kuhakikisha na yeye pia ameambia wananchi ukweli wa mambo. Maraga pahali alipo sasa analindwa na katiba, katiba inamtetea, imempa madaraka na anastahili kufanya kazi yake na wasimbabaishe hata kidogo. Commission ya motungata ma mbunge iria itongoragio ni Speaker Justin Muturi niriga kuga neguthi igoti-ini kurugamia murugamo wa Maraga uria maugite wina uhotekeku wa guthagathagia bururi kiwatho. Handu-ini ha Inoro TV, Njitagwo Gathoni, Wajihia.